Il-kok Malti Awstraljan ta' fama internazzjonali Shane Delija irrid li issa jitfaħarstu fuq pajjiżna u jagħti identità kulinarja ġdida lil Malta. Dan wara li għamel suċċess kbir fl-Awstralja fejn saħansitra fetaħ katina ta' restoranti. Ħabbar dan f'intervista ma' One News kif bħalissa jinsab f'pajjiżna qalb tala ta' xahar. Huwa qal li l-ħolma u x-xewqa li jibbaża ruħu f'pajjiżna qiegħda fih, iżda issa jonqos li jsib xi ħadd ma' min jissieħeb. I think the chances are quite high. I mean, the want and the desire is there from me. It's now about finding the partner who's willing to partner with me, who will share the dream, and is going to be, the person on the ground that helps me make those dreams a reality. Huwa qal li fejn jidħol l-ikel pajjiżna għandu potenzjal kbir u kapaċi joħloq platti ġodda bl-ingredjenti lokali. Spjega illi minkejja dan bħalli kieku nikkuntentaw ruħna bi platti li fil-passat ħadna mingħand pajjiżi oħra u insejħulhom Maltin. Culinary-wise, we need to re-establish who we are. I think it needs to start back from produce primarily and the resurgence of agriculture in Malta, regrowing produce that has been lost to re-establish a new cuisine moving forward. So, the creation of new dishes that's not a reimagination of ravioli, or a reimagination of pastizzi. Leave them as they are. Nonna makes them, they're beautiful the way they are, keep them like that. But what can we use that we have natural resources here to create something new? Shane spjega li l-ikel huwa parti integrali mis-settur turistiku u allura huwa importanti li pajjiżna jimxi l qudiem f'dan is-sens. Saħaq li jekk pajjiżna ikun kuraġġuż biżżejjed, kapaċi iħabbata ma' fost l-aqwa kċejjen fid-dinja. Il-ħajra li jibda jsajjar bdiet meta kien għad kellu biss 14-il sena. Dakinhar missieru qallu li qabel jiddeċiedi x'irid jagħmel f'ħajtu għandu jiġi jgħix Malta għal xi xhur. Jirrakkonta kif l-iżjara tiegħu f'pajjiżna ikkonferma x-xewqa li jsir kok u meta rritorna f'pajjiżu telaq mill-iskola u beda l-apprentistat ma' ristoranti Awstraljani. Minn hawn qatt ma ħares lura biex fl-2008 fetaħ l-ewwel ristorant tiegħu Maha. Ftit ta' snin wara beda katina ta' ristoranti li llum jammontaw għal 9. Għalih il-pass li jmissu li jkompli jżid fuq dak li beda fl-aħħar 10 snin, fejn issa qed jara li jiftaħ ristoranti ġodda saħansitra fl-Istati Uniti u t-Turkija. Permezz tal-programm ta' televiżjoni li kellu fl-Awstralja bl-isem ta' Spice, Shane żar diversi partijiet fid-dinja bħal Libanu, l-Iran, l-Afrika ta' fuq u l-Ewropa. Għalli fil-futur jixtieq li jagħmel programm li jkun ibbażat kollu kemm f'pajjiżna. Fl-aħħar nett huwa jispjega li pajjiżna għandu bżonn nies li huma appassjonati mhux biss fl-ikel, iżda f'setturi bħal mużika, ix-xogħol tal-fuħħar u l-arkitettura fost oħrajn. Dan biex fi kliemu jollu il-livell awtentiku ta' pajjiżna.